chiko dwe mar ariyo higa mar 2024 Ramogi chenro mar Migago kabroni weche matimore pacho kae kod mago matimore pe mag tuke akwayi ni bed koda kachako nyaka anga tikto mokwongo magi weche maoyo peko ni chini makawano. Jatend piny William Ruto kwayo jotelo mondo owere gi campaigns ma ohiu ka osingo ne jopiny ni ngima dhi bedo maber. We must protect our devolution. Na two, tunasema we are going to start with our brothers. Ikuwa kama ni yako Kisii, ukiwa na yule yako Meru, ukiwa ni yule yako Trans Nzoia, huko kwote kuna shida na zingine pia zinachipuka. Riwruok mar jolup governors koni winjruok marach e kind governors kod jolup gi thiro dongruok e moko kuom counties. Haya magari ya malori imekataa kwenda inspection at the expense of the road users. 6,000 is exchanging hand. Hizi gari haziendi inspection. Bede migepe mag piny owacho isayo kuom rem keto kenge mag thiro masiche mag apaya. Aroki kamano bono mantiere nya kora mga jona chenro ni mar Migago na tudiko do namba mar 3 kata tuto maro Ramogi TVKE at James Opondo Sina do wanchira chiel ko kalambui maro mar Facebook kanchiel kod Twitter chegni nyinga en James Opondo. Riwruok mar jolup governors e pacho kae ogolo ng'ur ewi pogruok ewi tije mag jolup governors kod governors kage wacho ni mano bende kelo pek mar tiyo ne jopiny. Riwruogno onyenyo e lela e county ma Meru kod Kisii ka moko kuom counties go mani kod ywaruok e kind jotelo. Jiw ber tiyo kanyakla e kind jotelo nikech mago nitie e chike ma pacho kae. Lazima tushikilie ugatuzi na tunapopigana vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali na resources zimekuja katika county, lazima pia tuweze tuhakikishe kwamba kwanza tunaajibika katika hizo resources ambazo tunapata, lakini pia tuhakikishe kwamba mahusiano yetu iwe ni ya governor na naibu governor, iwe ni ya governor na executive na assembly, iwe ya aina yeyote, tuhakikishe kwamba tumeleta uwiano na tumeleta mazingira ambayo inawezesha kazi kwenda mbele. Case scenario tukienda hapo Kisii kuna shida, ukienda pale Meru kuna shida. The constitution is very clear what is the role of governor, role ya deputy governor, na sisi tunasema all the 47 governor deputy governors tumeshikana, we are speaking with one voice to say we must protect our devolution. Na two, tunasema we are going to start with our brothers. Ikuwa kama ni yako Kisii, ukiwa na yule yako Meru, ukiwa ni yule yako Trans Nzoia, huko kwote kuna shida na zingine pia zinachipuka. But the message is very clear to our governors. We as a deputy governors, we are ready to work in harmony. We are ready to be a team player with our governors. We are also ready to collaborate and work so that watu wetu wananchi waweze kupata huduma. Lakini hii mzozano ikiendelea hivi, deputy governor haumi hata kidogo, because hata yeye kuna kule alikuwa kazi zake. Lakini ni jukumu la mwananchi mwenyewe kuona kama kuna mzozo pahali, hata yeye mwenyewe anaingililia, anasema kweli hapa kuna shida. Riwruoge marango kaka Uganda tiyo gi apaya yo makare oseduol kod bad migepe mag piny owacho marango weche apaya kuom rem timo ne nyamburko nonro makare. Gino magiwacho ni osebedo ka nyayo masiche mag apaya. Giwacho ni masiche makamago osebedo ka ikelo gi loche mating'o osike maringo e apaya kata obedo ni chal gi rach ka bende gisayo NTSA kuom golo kido maniketo kuom loche mating'o osike mane dwaro ni nyaka rangi kendo non loche go. Ne giwuoyo e kinde timo nonro ewi masira mar apaya manotimore ka yo lebo mana Ivasha e kaunti ma Nakuru, masira mane onego ji 2 bang' trailer manoting'o gige gedo rado gi pickup manoting'o rangi kendo mako mach. Gino mane onego derepe 2 go mag nyamburko go ka ji mamoko 2 bende nodong' kod hinyruok. Turera inatoka Nairobi, imekataa barabara yake ya Maimahiu, inakuja kupitia barabara ya gari za kubeba abiria. Hasa ni Mungu ametusaidia tu.
sababu kama hii gari ingepatana na gari kama ya matatu ama basi, impact ile tunaona hapa ingekuwa maafa kubwa. Haya magari ya malori imekataa kwenda inspection at the expense of the load users. 6,000 is exchanging hand. Hizi gari haziendi inspection. Hizi gari zikikosa kwenda inspection, brake zake zina fail, shida nyingi zinatokea pale. Hata unaona gari zingine zimechakaa, tifai kuwa barabarani. The government must take caution now. I have said it and I repeat it here today, ya kwamba hii magari ya lori ni lazima mtindo ule wa zamani wa kurudi kule inspection urudi. Barabara haijui daktari, barabara hijui wakili, barabara hijui mwalimu, barabara hijui wewe mwanasheria, barabara hijui mtu yoyote, itakuangamiza. Tuna lori zaidi ya 150 ambazo zimesababisha ajali kutoka Januari mpaka wakati. Ulize huyu mtu alikuwa amepeleka hii gari inspection gani? Tuonyeshwe mpaka na picha. Manake kwa inspection gari ikiingia, kuna picha ya kuonyesha hilo gari liko kwa inspection. Hebu atuonyeshe hii lori ilienda inspection mwisho lini? Hiyo driver alikuwa akijua ya kwamba hii barabara haitakuwa na askari. Kwa hivyo ndipo akatumia barabara ya juu badala ya barabara ya chini. Ukiangalia lori hii size yake si ya kutumia hii barabara. Na ukweli ni kwamba watu wamepoteza uhai wao. Nowadays we are not losing the pedestrians. Hawakufi. Wale ambao wanakufa ni wale ambao wako ndani ya gari. MCAs mawuok County Assembly ma Kiambu koro kone jatend piny William Ruto mondo oket piny jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa kendo bilo kode wach ewi ywaruok ma wachore ni Ichung'wa ni godo gi tend county ma Kiambu kod MCAs ka giloso ruiru. Jotelogo lero ni Ichung'wa okosenyiso luoro ne jotelo mag county ma Kiambu kata odok ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua osetemo loso kod MCAs mondo oket kwe kendo tiyo kanyakla kod jotelo mamoko. Jatend kweth mathoth e Assembly ma Kiambu Godfrey Musheke okoni jaod bura ma Kikuyu-no keto tich bedo matek ka ok onyal chiwo luor ne governor kaachiel gi jogo ma tiyo ne Assembly ma Kiambu nimar onge kaka loso dongruok biro bedo mayom. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kimani Ichung'wa nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikuwe wale mkipata kiongozi mnamfuruta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCAs wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Msikuwe kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile governor anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichung'wa anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane. Jotelo mawuok County ma Kericho oyango ni gibiro keto buche mag somo mabiro wuoye dok chien mag chike mag somo e pacho kae kane giloso e gweng' ma Kapwi Mingi kar chung'ol bura ma Kipkelion East. Jotelogo ne oyango ni gin kod luoro ni jopuonjre mane orem e penjo mar KCPE higa mokalo, ka jotelogo bende ne osiemo jotend sikunde ma ok tim tijegi e yo makare nimar gibiro luongo duol mandiko jopuonje TSC mondo omigi kum. Umetuleta sana leo vile mheshimiwa yetu ametenga kuleta mheshimiwa Cherorot kwa kutengeneza hii, na hata leo asubuhi tuliongea, kama kuna mtu yeyote ambaye anachezea maneno ya masomo baada ya mkutano hiyo kufanyika hawezi kukanyaga shule hiyo tena, na nimetangaza tukiwa hapa siku ya leo vile tutakubaliana siku hiyo. Mheshimiwa Cherorot, harakisha tuitane, tukae chini. Kama kuna mahali tunafaa tusaidie kutoka ministry, tuongeze pengine infrastructure fund katika mashule kadhaa. Si serikali ni yetu na ni nyinyi mlipiga kura. Mimi nilisema tusipatane na huyo mwalimu hapo shule na alitolewa, si ndio? Bwana Senator, huyo mwalimu alitupatia 42 E's. Na kupata E ni kwenda kuandika tu jina kwa karatasi na unawacha.
Mtu mwenye aliingia form 1 na 250, the least that student can get akienda atie PD ni C and above. Sasa hii maneno ya ease atuelewi imetoka wapi. Viongozi wote tutakuja tuzungumziane na walimu wetu na wanafunzi na wazazi, tuhakikishe elimu inaendelea kuimprove katika kaunti ya Kericho na constituencies zetu. Koro oyangore ni midhiero mar mine bende na chiel kuom achiedhnade mokwako lwasi mar somo e gwenge maimbo mar Kenya kendo kelo dok chien mag duoko e pinje ma itimo. Wachore ni medruok mag mineme miyo jopuonjre dong kani matek e kinde mag chokore e ot achiel, gino mamiyo ngima bedo e andak. Jokanyo kaloso yore mag kedo kod mineme gwenge mag Bumula, Bungoma, Matungu kod Kakamega gi tielo ni dwaro nitiere mar nywako lwedo e kedo kod midhiero no. Gikone landruok mag mineme ikelo kod chido kod dak kuonde maok ler, kakoro ijiwo oganda mondo onya kendo ket ler e alwora moromo. Jopuonjre 75 ne oyudo thieth mag mineme kod yudo mich mamoko mag bero lwasi mar jot kod gige somo. Nianze initiative ya Ngashira Care anti-jiga campaign. Nimeona community imeanza kubadilika. Juu wale watoto nimefikia, hata wale maboma nimetembelea, sasa at least imeanza kurudi chini. Nataka kugawa vitabu, maanake mtoto akiwa na jigas mara mingi ukifuatilia maisha yake, kupata daftari pale shuleni pia inakuwa ni shida. Ama kupata pia chakula huko nyumbani ukifuatilia unapata ni shida. Ndio maana nimeambatana na niko na chakula after jigas, kutolewa jigas, tutawapatia vitabu alafu wapate chakula chao cha mchana. Actually, when you talk of jigas manifestation in the area, it has been so rampant, and it has actually affected negatively the learning of our children. So in the first case, I think when you came in, some of them had were at home because of the effect of the jigas. When you look at the environment itself, actually inachangia sana, because with us we just receive learners in the morning, in the evening we release them home. So it means maybe at home, that is where the jigas are. Because at school here, when you look at the environment, we don't expect to have them. But they carry them from home, coming with them at school. Ya kuna mgojonga liyo maadu kapuko liyo asome wotere no so omodhi wachoni oneno Ramogi TV News mabera inyaka intire riruta Dagoretti South ka okwaini mondo ubed korodi chimo makare. Bonfa ndamana udo ngere kadem wachoni news lorna moska abeta Bungoma County kone jaote Millicent wachoni oneno Migago yoro makare ka intiere Siaya County bende achiel kokalo chenro ni mara Migago. Nick musicians wachoni niko ndani kabisa wachoni oneno news ka intiere Miritini County ma Mombasa. Kambona Oscar kokalo Facebook mara wachoni watching live from Kangeso Kamagambo. Wachoni mano Kambona jangolo moja kamano jangolo kaotieko neno kacha uguna jojo wachoni oneno Migago yorno makare kosedonjo kacha ka wachoni Gashago chako campaign mar bedo kere sama chon. Kono mgojuan wakao yue kwa dugu topodwan kod weche ma odu kikidhi mabor. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Yesu Emanueli amenitendea. 2024 ni mwaka yangu. Kile ambacho shetani aliimba kutoka kwangu lazima atakitapika, na nimeona ameanza kutapika. Ukiona hii bwana, kuna watoto 5 mahali, their parents they are not able to pay for them school fees. Kitu ya kwanza kabisa nitatoa tithe from there, nichukue watoto ni wa boost na school fees. Musikufe moyo, mujikase, mutie nguvu, kwa sababu ndani ya Shambiki na kuambia inalipa. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi, kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore, but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV, erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Anamora hinya neno manav. To ere kaka nanyalo pimo ne manav? Ni ano kal meher manong'eyo choncha. Ing'eni kuom ndalo matin mokalo wan wakia kata kuma Vikram nitie. An aluor nikech samoro gima jadolo nowacho biro bedo adier. Yawa jaoda majaber. Machiegni kendo nyako jaod bura malag Dera Abdikadir Hussein okwedo paro mar keto chudo mag pesa sikunde bedo e yo manyasani mar e-citizen, kolero ni chenro no biro duoko chien kendo rocho kenge mag dongruok ma sikunde mosegoyo e pacho kae. Hussein wacho ni sikunde nyodongore kod pesa ma jonyuol chulo mapiyo ka gisani, to koro biro chuno mondo sikunde oriti kuom thuolo malach eka giyud pesa ma jonyuol biro chulogo ka gisani. E gwengeno ma fweni kinde ne giwuoyo kinde mane gichiwo sir mar basari ka gichiwo geta ne sirkal mondo ores jopuonjre man kod rem kaka yor juolo atamalo mag jopuonjre machwe timo penj maduong'. Kupeleka watoto siku kupata fursa ya kusema mawili matatu. Hii e-citizen, hii pesa ikiingia tunachukua miaka ngapi, miezi mingapi, siku ngapi kuitoa na kupeleka shule?
Mashule zetu wananunua maji na cash, wananunua chakula na cash, wanafanya mambo mingi na cash. Sasa mkiweke pesa zao kwa e-citizen na hawataweza kutoa wakati wanataka, si ni shida? Hiyo ni maanisha kwamba mtatatiza mashule zetu zitatatika kwa sababu hiyo. Hii ni jukumu yetu sisi wote, uwe afisa wa serikali, uwe kiongozi, uwe mwananchi, sisi wote na wasi tujiunge pamoja tuhakikishe transition from primary to secondary 100%, from primary to JSS 100%. There's acute shortage of teachers, junior secondary, primary, secondary. There's acute shortage of teachers, and if something is not done, then the whole idea of free education will be meaningless actually. So tunakuomba action at your own level tuwasaidie for more teachers. Kalure kod dok chien mar kwan jopuonjre e kaunti ma Turkana, okenge mag ywayo jopuonjre oseketi kaka mar chiwo chak e sikunde kendo ma biro neno ni jonyuol okelo jopuonjre e sikunde. Sikund primar ma kaka Kwany pod ni kod kwan jopuonjre matin 150 kata odoko ni osechopo gi grade mar 5. Michael Halonda koro ochiwre mar chwalo chak e sikunde no makuno kaka yor lombo jopuonjre to kendo miyo gi geno ni chiemo nyalo yodore e skund nikech kech bende en achiedh nade Turkana. Jopuonjre bende geno yudo sir kuom jood bura kod jok machunygi ng'uon mar siro sombgi. Shida sana ya masomo katika Turkana. Wazazi wacha watoto wakuje shule. Manake hii shule iko na watoto about 100 peke yake. Darasa hazina dirisha, hazina viketi, hazina dawati. Wanafunzi hawana kitabu ya kuandika. Imebidi leo tuwanunulie vitabu ili kuanzia Jumatatu waanze kuandika vitabu yao, wakuwe na kalamu na kitabu. Huwezi kutuma mwanafunzi shule bila kalamu na kitabu. Leo nimeleta maziwa na biscuits. Jumatatu watapata mkate. Apart from feeding, sasa nimeanza school feeding program ya watoto. Sai tumekunya maziwa na biscuit. Nashukuru sana. Mungu tena wasaidie tena. Hatuna vitabu na makalamu. Hatuna. Tunahitaji tena tusaidie mavitabu na tuendelee masomo. Kapod wantiere wechego motudre kod somo, ni jopuonjre sikund sekondar mar nyiri ma Tipet e kaunti ma West Pokot yudo pek dhi nyime kod sombgi thothne nikech ratechgi ma irocho yor nyombo ma omondo kod nyangu mar nyiri. Skundni ma itemo resgie bende geno onge ahinya nikech kata kar nindo onge kod gige chwalo sombgi kaka kuonde timo nonro kata laboratories. Kaka Judith Mondilero, japuonj maduong' mar skundgi kwayo migawo mar somo mondo ochwalie sir mar reso jopuonjre manyiri. E kinde ma jopuonjre manyiri e counties mamoko yudo somo makare kendo moko ni kod thuolo mar somo to sungo, e kaunti ma West Pokot skund sekondar mar nyiri ma Tipet en thagruok kod kuyo ne nyithindo manyiri. Ma skul mathothne kelo kanyakla jopuonjre manyiri ma orochra tichgi e yor nyombo ma omondo kata nyangu mar nyiri. Sikupenda kwetu leo kama juzi nilipokuwa nifanya mtihani ya darasa la 8. Nilipokuja Jumatano wakati wa kumaliza mtihani nikapata watu wamejipanga tu kunipeana mimi. Nikakesha asubuhi wakanitaka niende nitairiwe. Nikakataa nikapiga nduru hadi mapolisi wa karibu huko kwetu wakakuja kunisaidia na wanileta katika gasi nikakuja na uniform yangu tu. Nilikuja na mangu wangu hivi penye nilikuwa nayo tu. Moko ma johigni 13 kende ichuno gitedo ne jodongo man kod mon mohewa beach. Leo niliolewa na mtu wa bibi watano. Nikakaa nikafikiria, nilipitia machungu sana. Siku moja nilikuwa natoroka kwa hiyo nyumbani, kwa hiyo boma. Nikakuja mpaka njiani nikapata watoto ambao kunitoa Tipet. Nikawafuata nyuma, nikakuja nikapata madam. Nikampata madam Murika. Hata sikuwa na viatu, hata viatu yeye ndo alinipea viatu. So ningependa kwamba kama serikali mnisaidie ule ningependa, kwa sababu
tukianza safta hakuna pale nilienda kukata kama mwalimu, ningeomba tu mtafute pale ndakaa. Skul ka kamageno giduogie matintin bende podok gin kare kata matin. Somo kod ndiko e tielo kinde mathoth en gima owene jonasari. Tipetka nyaka jo klasa 12 somo kendo ndiko e tiendgi. Thoth jopuonjre bende onge kata mana uniform. Kar nindo en klas ka kochopo otieno. We normally teaching, but by the end of the day we don't have this the area where you can be able to access these practical activities. As a Form 4 student up to now, we have not yet even tried to do the chemical reactions, and we're just waiting until we meet it on our KCSE, which it is obvious that it will be difficult for us because it will be the first time we will be interacting with the apparatus. Japuonj maduong' makakoni jopuonjre ma en go hewo 150, kata kamano omenda ma piny owacho chwalo en mar jopuonjre 20 kende, nikech thoth jopuonjre onge kod oboke mar nyuol birth certificate ma owinjore gi go e mbui mar piny owacho mar NEMIS, gino ma bende osemono gi timo dongruok ma owinjore school. Many of them don't have birth certificates because of the area we have. Some of them are born and are not able to get their capture of birth certificate. This makes us have very little money that we can have for capitation, because without the birth certificates on the NEMIS portal, we find we have around 15 or 20 students. Currently, we only have 3 TSC teachers, and we have most of the teachers we have here are volunteer teachers. One class that we rarely use because of the snakes that keep coming from under. If you look at the classrooms, they're not complete. We have a problem with the community herds, especially the donkeys. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipodno. Kawadhi nyime wedne ogai mar doho Martha Koome ochokoromo gi jong'ad bura mar twak ewi chenro mag ng'ado buche e doho ma pacho ka. Romono geto bero chenrogo kendo neno ni doho otiyo ma onge donjruok gi piny owacho kata migepe mamoko. Romono biro kawo ndalo 3 ka koro obiro e seche ma doho osebedo gi tungni moko kod piny owacho, ka bende ogai mar doho singo bedo kod twak gi piny owacho ewi midhiero ma doho osebedo kaka dhoe ahinya to mago mathiro chenro mag ng'ado bura. Koome okwayo jong'ad bura mondo mi oti kod chike mathurka e tayo chenro mag ka bende osingo kedo gi mibadhi e sekta kendo medo chenro moko mabiro tayo migawo no. Yoroka medo mako mach ewi tenda riwruok mar oganda salama mar SUPKEM. Gwenyruok e paro ewi tend SUPKEM ne oneno okinyi makawuono gwenge manjogu bang' kweth masiro Yusuf Nzibo tam donjo e PC kata bang' doho nyocha golo ng'eto mane osom kod jang'ad buche John Chigiti ne ochuno obila rakore kod chochni mar arita kwe kanyo kendo weyo ka ohala ochung' kuom thuolo malach. Mitunge par kod chiko mag gas ma itiyogo e lupo e tok chiko maki gi jolupo ma Lamu dho wath ma Manda. Jolupo osebedo ka ywak ewi medruok mar chenro mag lupo ma chik oko puodho timbe ma inyayo ahinya gi jolupo mawuok oko mar kaunti no. Lupo makamago osekelo nok mar rech e nam chumbi. Tumepeka ripoti siku nyingi sana kwa serikali kulingana na uvuvi haramu wa gesi ambao uko kwetu hapa katika uvuvi eneo letu na unatumika ovyo ovyo. Na tunaona hii uvuvi hunu unatumaliza kwa wavuvi walioko chini. Ikiwa wewe utakwenda kuvua mahali pa maji madogo, huyu mvuvi wa dive aende akatafute riziki wapi?
na tumejaribu sana kufuatilia kwa serikali, tumeona bado hii sheria haijafuatwa kisawasawa. Ndio leo sisi tuna sheria yetu wa BMU na sheria yetu imeturuhusu, tuna nafasi ya kwenda kumshika mtu ambao anatumia kinyume na sheria katika bahari. Vile wanafanya wao, wanafeka. Sisi wenyewe tunavyotoma hatumalizi, sababu hatufiki mahali ambapo kuna maji mengi. Wao wanatikilia mahali popote pale wao wanaenda, sababu wanatumia faulu. Sasa kuna kutumia faulu, sisi tumesubiri sana, lakini tunaona kila tukisubiri sisi tuumia. Kila tukisubiri tuumia, hatupati maamuzi. Serikali haituonyeshi haki kwa upande wa tupa. Tuna vijana sisi tunasomesha, malengo ni bahari. Bahari imefujika, vile atalika wapi sisi? Inamaanisha sisi tukaibe sasa tule vijana. Na hatutaki sisi kuvuliwa uvuvi haramu. Maeneo yote kwa nini hawavuliwi wanakuja Lamu? Kenda Kiunga kuvuliwe, kenda Kizingitini kuvuliwe, Kipini wameregeshwa kuvuliwe, wanakuja Lamu. Kulingana na ofisi ya Lamu, ya fisheries ya Lamu, ni wazembe. Wameshikana wao, wanaunga mkono watu wa gesi. Kwa hivyo mimi ningiuliza serikali ya kaunti pia iweke kitengo maalum cha usalama wa baharini, ambao watawapa maboti, mafuta na watawalipa kitu kidogo wapate kulinda hii rasilimali yao muhimu ya kamba. Kawadhi nyimere ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwero wacha mane jatend piny machon ne owacho ni jotelo mondo owe weche ma osekalo kendo ging'i weche masani ma jopiny Kenya kaloe. Ka Gachagua wacho ni ber ng'iyo gigo mane omiyo piny Kenya sani nitie lwasi marach mondo kik Kenya yudre kendo e otego makamano kendo keto tenge okenge mabiro konyo jo Kenya. I had somebody saying that you should not look at the rear mirror. I want to encourage you to continue looking at the rear mirror, because the inventor of the motor vehicle was not mad by putting the rear mirror. In your leadership, Your Excellency, you have made it very clear that no Kenyan should be left behind. So you must continue looking at the rear mirror to make sure that all Kenyans are on board and they are not left behind. Ogai modak kod jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Mombasa koro kwayo piny owacho mondo mi ogol oko usuru mi juogo kuom ludhe ka achiel kod ndigni ma gitiyogo. Gikoni thoth jogo modak kod ng'ol onge nyalo, omiyo mano e yo mapiyo ma piny owacho nyalo jologi godo kuom keto negi nengo moyweyo ne gigo ma gitiyogo e wuotho. Kane giloso Kisauni, romo mane okelo kanyakla jogo modak kod ng'ol, gikoni midhiero mapek ma pod giyudo en yudo kuonde thieth mane maginyalo yudo e konyruok matimore ka bende jonyuol mani kod nyithindo makamago ikwayo ni owe pandogi e udi kata obedo ni moko kuomgi kalo e weche mag kwede. Hizi equipments wazipunguze tax. Hizi equipments saa hizi zimeenda na tax ya Kenya, na ambao zimekuwa vitu ambavyo tulikuwa tunavinunua $1,150,000, saa hizi tumeenda kuvinunua kwa over 250k. Kwa hivyo sisi walemavu tuna ile tax exemption. Kwa hivyo iwe hata equipments pia saa hizi, kwa sababu hizo ndio mobilities. Ni jambo la kusikitisha. Wiki iliyopita kulikuwa na tunasajili neti kupitia manyumba, na baadhi ya wazazi walikuwa wanaficha watoto, hawasemi. Ana watoto 6, atasema nina watoto 5. Yule mmoja humuhesabu. Kwa hivyo anahesabiwa kwamba hajapata neti. Kwa nini unamficha? Sasa ni ile ikawa tunafanya bidii sisi wenyewe machifu, tunazunguka na wale CHPs. Amesema ana watoto 5, hana watoto 5. Kuna mtoto mlemavu ndani ya nyumba. Tuna shule zetu ambazo watoto walemavu, ukienda pia ukitazama daraja yake chini, iko chini sana. Ni kwa sababu walimu ni kidogo, wasaidizi wa pande therapy pia. Ukiingia katika mashule yetu ambao wanasoma watoto wetu na serikali, utamkuta daktari ni mmoja, hana wasaidizi, watoto ni karibu 100 na watoto wote ni mlemavu. Sirkal mamalo koro ikwayo mondo ochiw arita makare ne jong'wech ma osebedo ka kelo nyadhi ne piny mar Kenya mar duoko chien wito ngimagi kaka osebedo katimore kinde ka kinde kane giwuoyo bang' bago wuoth mar kilomita 24 e paro Kelvin Kiptum mane wito ngimane masira mar apaya juma mokalo ka en jegni 24. Jokanyo mag riwruok mar Diani Workers mawuok e kaunti ma Kwale olero ni jong'wech osebedo ka ijwang'o kata odoko ni giting'o nying Kenya e pinje maoko.
strong. Hiyo unakimbia. Kama wanaweza kuangaliwa kama vile wanasiasa na leo hii tumeandaa matembezi ya kilomita takriban 24 ambapo ni miaka ya mwenda zake Kiptum ambaye alikuwa kioo cha jamii kwa wengi na alikuwa kijana mwenzetu ambaye wengi tulitamani kufikia katika ile ngazi ambayo alikuwa. Na leo hii tumefanya haya matembezi kumwenzi, kumkumbuka na kudedicate kila hatua moja dua kwake na kwa familia. Mwenyezi Mungu awe atamweka mahali pema. Hii serikali ikaweza kuwapatia wanariadha hawa ulinzi kama vile wanasiasa wanapewa ulinzi, pia wangepatiwa ulinzi. Mimi naamini kifo kama hicho huenda kingeweza kuepukika. Kwa hivyo tunaomba watu ambao wanapatia sifa kubwa nchi hii pia waangaliwe. Kwa hakika ni masikitiko makubwa kuwaona viongozi wa kisiasa wakipuuza wanariadha vijana ambao wanaletea sifa kubwa nchi yetu. Kiongozi wa kisiasa anapopatwa na janga, kila mahali kila mtu anakimbia, lakini inapofika kwa wanariadha ambao wanaletea sifa kubwa nchi yetu, ni kitu inachukuliwa kwa muda kidogo alafu inakuja inasaulika. Jatend piny Kenya William Ruto telone romo mar ndalo ang'wen mar jotend migepe gi jotelo madito sirikal matimore boma ma Naivasha kaunti ma Nakuru kone jood bura mondo okal paro mar chik mar usuru mar ot ma idhi chwale od bura mar twak odiochieng' makiny ka jatend piny okoni rode mane omiyo doho thicho oko usuru mar odno nosedin kendo gedo mag utego manengogi ogonyore biro dhi nyime makare. Ruto bende okone jotelo mondo onyon birek ne siasa momondo kendo keto maino ne dongruok. The last 1 year has seen us do very many things. And it has not happened because of myself and my deputy, or with the ministers alone, or with the members of parliament alone. We've done this together. I want to remind you, friends, that we have a historic opportunity to change our country. I want to tell you from where I sit, we have a moment in history to unlock the potential that Kenya has always had and to take this country to the next level. I think Your Excellency will request a meeting with the leadership so that we agree on how to balance between ministers appearing in Parliament to answer questions and also be available to serve. Because sometimes even we have cabinet committees, we are not able to prosecute our agenda because ministers are in out of Parliament. We don't have an exclusive role on this budget-making process, Your Excellency, but because we are leaders, we have an opinion also. The business of setting extremely high revenue projections and budgeting on it leaves us with pending bills in our counties, and it is on account of it, Your Excellency, that we have the debt crisis that we currently continue to face. I'd wish to request, Your Excellency, that let us be realistic in our budgeting. And it's unfortunate, last week, I have to report here, Your Excellency, on Thursday afternoon, the other side were more than us in the House. In fact, at one point, the leader of minority approached me to close debate on the affordable housing bill. Of course, knowing that if we closed at that point, they had the numbers. But we should be able to conclude that business tomorrow. Hopefully, on Wednesday afternoon, we get into third reading. Again, during third reading, we will be asking all of you to be present so that we're able to conclude with that debate and be able to process the bill forward to the Senate so that they're able to advertise it by Friday, do their public participation, and we get a new affordable housing bill
before the next payroll. Ya, kuna mkojonga kao yuwe madundo. Waneno kacha dera kaya godninyo kamwanga. Wachuni Ramogi TV nenore yorno maler. Banga Migago, twarito mana neno belo kawangi uwona. Waneno Ramogi TV kan Kisumu mano Lilian. Sara Singa nyakwaro dongo mara wangeno West Kantiam kago wachuni neno Migago. Kendo mosu babane Singa ka neno Migago. Kwa maana neno kacha Facebook marwa wan kachagi Margaret Orange wachini waneno Migago yorno makaro. Kuna George wachini neno Ramogi maler kuwuk koduogo Kanyam kago. Levi Zomondi wachini neno yorno makare kuwuk Tokyo Japan. Ilo kama no Levi Zomondi. Grisham Tandasi agero wachini waneno yorno makare ka entiere Gerdendi Hotel and restaurant. Nitiri utiburo mondo njukaye. Ramogi TV Dominic Gideon. Kugwe nagi sola ngeny ka sewe kabondo. But Nyasore School. Karawere gengone ji godhiambo Kisumu Nyamira Road. Gibete yo but resort kendo kagesema do kongo Nyasore to gichando ji. Kendo jonyuol ok kwere nyithindgi. Okwayo police kata OCS mondo okonygi. Nyakoro mojang mano report mowuok no kuwuok e gwenge ma Kadongo Thurgi Ken Muga. Adona kawo yie madundo ko duogo to pod wan kod weche modhuro ka jo Manchester United pod nindo gi Weche. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto Thotieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bari. Ngoma
wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tingi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jagoro mongirore Migago mar loch gwenge e bwo apisi mar jalup jatend piny Kenya dok ne sirikal e wi chenro mar keto yudo chenro mag sirikal duto e yo manyasani mar e-citizen. Teresia Mbaiki olero ni chenro no geto tiego mibadhi e sectors mag piny owacho bende okoni laino dhi bero adieri e tiyo kod pesa mag jopiny. I'm not saying that they have work to do, everybody has work to do. If it works for us, we have to grow as a country. We have to go where everybody is, where the world is ending. Mambo ya e-citizen kama vile mheshimiwa amesema, hiyo hatuna kutuma, lakini leo tutahakikisha bungeni we deal with it in the parliament and also in the court, kwa sababu tunataka the president who can respect the law.